Mambo vipi? Mimi ni Mushdeba. Kuna kitu kimoja leo nataka tukizungumzie ambacho wanaume wengi wamekuwa wakinipigia simu na wamekuwa wakilalamika sana kwamba wanapitia hizo changamoto na hawajui suluhisho za changamoto zao. Kitu cha kwanza ambacho wanaume wengi wamekuwa wakikizungumzia na kukilalamikia sana, kitu cha kwanza kabisa ni kusema kwamba anaweza kuwa mbali na mke wake hata mwezi mzima ama wiki mbili, wiki tatu, na anakuwa na hamu na mke wake na mke wake anakuwa na hamu na yeye sana. Lakini sasa cha kushangaza, kwenye tendo la ndoa anakuwa na uwezo wa kwenda mara moja tu, kurudia hawezi, labda mpaka wakati mwingine tena. Kwa kama walifanya asubuhi, labda mpaka jioni, au kama walifanya jioni basi mpaka asubuhi, na asubuhi yenyewe hata hana uhakika kama anaweza kupata. Kwa hiyo changamoto imekuwa ikiwapata sana wanaume wengi, na wamekuwa wakinitumia maswali kama hayo, wakiniambia dada, mimi kuna nimetumia dawa na sijapata suluhisho la hii changamoto yangu, kwani shida ni nini? Okay, ngoja niwasaidie hapo kidogo. Kitu cha kwanza kabisa ni saikolojia. Kitu cha pili ni hormone, testosterone. Sasa kwa nini mwanaume anakuwa amekaa muda mrefu na anashindwa kufanya tendo la ndoa na mke wake? Sasa basi ngoja niwasaidie hapo kidogo. Unaona kama sasa hivi mitandao ya kijamii, mwanaume anakuwa na scroll, anaona wanawake wenye makalio makubwa, wenye makalio madogo, wenye wako uchi, wenye wamejifunika, kila kitu anakiona wazi. Na anaona wenye wameeditiwa, wenye wamefanya surgery, kila kitu. Na vingine vinamvutia, vinaamsha hisia zake. Sasa katika kutizama, mwanaume anatengenezea, anakuwa na hamu. Kila wakati anapotizama, anapatwa na ile muhemko wa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo desire zake zinakuwa huko. Ndio maana tunasema usiangalie picha za ngono, kwa sababu unaharibu saikolojia yako. Kwenye ngono ile sio kitu halisi. Kwenye kuangalia porns, ile sio kitu halisi, inaharibu saikolojia ya mwanaume. Na vile vile inaharibu kile kitu, ile homoni inayochochea uweze kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo sasa zile imagination zinavyozidi kukua, unapokuja kutana na mke wako, umetoka kuona makalio makubwa huko nje, umetoka kuona mwanamke anakatika